بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدمي مع الله من سلسلة أرابيس ونفيلاون ريغ مفهوم أقول من وهذا كافواني الله سبحانه وتعالى رسوا وديكم با عمل كرمه توفيق إكلام دلبات كموانم إكلام ريهو ديكتمه ماغو أو من دكوا إفد عمل أو من كرويج كموانم එකලාංග රුස්සවා වඩගෙම්වා ආලෙක්ගේ ගෝතුග මරවජ්ජෝ මද්දාන්දෙන් ඒ හේයකමුග දෙමිහුරුමුගේ මොහිමුකම ආබේගුතු අලගම දන්නවා ෆාන කමක හැම මීහක වාසිලුමකි මා උඳගුකමක නොයස් ඒනේගේ වාසිලුණු දරජාග දෙමිහුරුන් එයි උඳගුකමක වෙදා ඒ දරජේ වාසිලු මට්ටක කුරංජේ මසෙක්කත වුරේ ඒ වාසිලුණු දරජාග දෙමිහුරු මට්ටක කුරංජේ මසෙක්කේ පාරෙග්ග බොඩුවේදා එම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ ෆضلවන්තරිකම එකලාංග රුස්වා වඩගෙන් බා මගු එකලාංග හේවමල කුරුමගේ මගු අල්ගොම්න දක්වා පියා ඒ අමල් අවමන කුරෙන් පශාපියා ඒ حالතුග අල්ගොම්න සමාලුවන් ජේ නෙමෙ බොඩු කමකි ඒ දරජාග අල්ගොන් මෙන් සාබිතුවේ හිෆෙට්ටේ ද කුරංජේ මසික් අල්ලාහ් තාලා තිමා එලෙවි මත්වරි මකාමුග අබදස් දෙමිහුරුමුගේ විශ්නු එකතු අල්ගොන් මෙන් රේග ෆිලාව නිම්මාලිරු බයංකු ෆවානි ඒ දෙමිහුරු මට්ටක අල්ගොන් මෙන් කුරංජේ කන්තත්තව තෙරෙන් එමෙ ෆොරතම එක්කමකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මෙදුග අල්ගොන් මෙන් රුහුමුගේ වාට සුවාලකි කොබා එකලාගේ අමෙතු අල්ගොන් මෙ රුහුමේ පුන අබෝග මානෙක් අල්ගොන් මෙ මිතිවි අල්ලාහ ඊමාන් වෙක් තෞහීද් එකලාගේ එක්කවන්තකම් කබූල් කොක් එම්බිජා මෙක් මානෙක් අල්ගොන් මෙ එම්මෙන්න කේස් එකලාගේ මෙදුග රුයිෆා කිබෙක් එන්නස් මිතාංග අල්ගොන් මෙ තංකොල ખાસ වාහකේ දන්නවනම් බේනවනි එයි අල්ලාහ් මෙදුග අල්ගොන් මෙ රුහුමකි තංකොල ෆුංකෝ අල්ගොන බිස්තානන් ජේ නුක්තයි බයි මිහුන් ඉස්ලාම් මුස්ලිමුන් කමුග දාවා කරාරුග ෂහාදෙ කියාරුග අල්ගොන ෆෙනේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එලක මච්ච වාජිබ් කරවා ලාසිම් කරවා ෆා බයි කංකම් ෆරවා කොට කුරාමස් එම්බෙජ එක් මානේ කි ඒනගේ අල්ලාහ් මෙදුග ඒනගේ රුහු නෝනියම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා රුස්සම් හෝදුමුගේ අස්ලු හගීගි මුරාද ඒනකන් හාසිල නොවේ අල්ගොම රේස් පාන් කුරි මීහකු අල්ලාහ් රුස්සම් හෝදුන් ඒ ඒනගේ මක්සදකම ගවානම ඒනගේ හුරිහා එදුන්තකේ ඒනගේ නෆ්සුගේ හුරිහා එදුන්තකේ අමාස් කුරානි ඒ හුරිහා එච්ච කුර්බාන් කො වහමේකෙනි ඒනගේ මිස්රාබෙක්කම ගවානි අල්ලාහ් රුස්සම් එකම ගොයි ei eenage ruhum kamuge ena hada ena kami nafsu ge edmennu ena visna gotennu ene kamuda gotennu komme kamekkas komme baheggas sei kamek kurun kamugaves kamen nukon hurun kamugaves echen ena bunun kamugaves echen nubone hanuhurun kamugaves komme kamekgas enage sikundiga vishtumuga ebora mundane hamege nuktayaki kobato mikomuga allah rohibodi ganna abade ei enaka amasa kawan ei sabu ferigen ene hori enaka mol misrabu allah rewadigatum hoduma badal kof e by far agmona me jawabus kofa agmona me echis kofa agmona me ondabus kofa e halatuga agmona me nafsu ebune bawar kantete kura agmona nafsu ebune ama ena echi goain arma sechi goen nafsu etere pura chemi ena kura komme kamaka viddagam ekala kame
kurma algoma nafse ubune befar ekam ko nafsen nu nukta algoma sual ufatten be hisam peji algoma ge bote hadafe maqsad ei Allah guru se ho kobato Allah ru wadi ganna bote ei enage suwala kannanchi timana jawab gecche bonun ei Allah ru wadi ganna bokkama ene sharai dalitu alige fennanya eyan en datru quran enage nafsan nasru hodum nafsuge difa'uga kantattege kurum ei baharegga Allah ekama dobodiga nabekkama novedana hembima ena uriha kamegge sisten jeyni kobato Allah subhanahu wa ta'ala reward ganna magaki ei enage maqsadake Allah gurusso hodum kam gawat em mimisraba miha uriha kame battan kurima ena ehuri Allah ga hadratuga enage ufullawa fa makanata daraja dabvedane kamattaka enage huriha kamegga samalukam battak enage sekundige boy medenna hen timanna bona bahaku timanna kura kamaku tibannage daraja Allah dakkurawa faneka emejja me daraja rakkateru mattaka ena Allah subhanahu wa ta'ala meduga ruhi qabul wege hunna emme furtbana algome ruhenje Allah ge ekkawantaka ekalaange abis baawari ku sharika ku nuwakama huriha maanek adi ekalaange huriha baawatege alukame hakkuwani hame ekene ekalaange alukam hagguwa hame ekene faraatege ekalaange kuranje huriha alukamegga algon men hitun ruhi qabul wanje baymiyum ballawa bay alukan tatto wahak namaduwa denumes bay kantatto wahak bunima bay men bune den tihawaru kinenge tuwanne men uleni tigutat tiwanne men kinenge uleni emmejjege maane ki deenuga Allah sharu pura fori huriha kamakan emme furihama gotuga nuruheveni yegeman ei Allah subhanahu wa ta'ala gurussum hodun enage maqsad kam gawanama ena ebbes kala bahen nobonane ekalage kadaluwa niya kurabwa fe nimmewmaka nuruhun terikam gabai ena heri Allah gurussum ge maqsad kam ga hadage alukam kadaluwa huriha kamekka eilah kiyamantiruge Vishnu adi ekalage Qur'anuga bayan kurabwa fawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ge sunnatuga bayan kurabwa fa huriha khabar taka ruhige ene Vishnunas ege hikume egunas negunas Allah go fotu gotiya Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnatuga bayan kurabutiya me huriha achke ene heri hitun ruhi qabul koge adi Allah deene gotuga bawa lebe Islam deenuge emmeha hukum fulutaka ene heri ruhi qabul koge ena balam beenu bani ei ham hagigatu wes Allah ekalaange shariatu gala wafa kametto embe jene kunane aluga rabbi beilahu beilahu deenu ga wajib kurabwa sunne kurabwa sharu kurabe kamvejja mela hitunu ekama qabul itu rebbe se itiradan net ei mela hitu koy hame kene maqsad ekobad rabb tabaraka wa taala ge rohi wadi gatun hodun kamawati algon menge nen amilla vishnu menge ekalaange russa wadigen hasil kuru noni ebse itiradan ebbes kala rakaatenne ekalaange russa wadigatun beerwegen daafad algon ekala murad netim abadu sena unnani muradu imikamuga vishna ehma enage muli maqsad bina kurani Allah gurussuma fussumuga maccan itur ebbes kamen enage nen huriya kam ene ruhi qabul we e ruhi qabul mu natija ke kobad ege natija ke Allah russum hasilu swargege mathe dharmaya sawab algum nadibu Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis qurafani man radiya billahi rabban wa bil islam deenan wa muhammadin nabiyyan wa rasula wajabat lahu al jannah rawahu an-nasai Allah ga rabbu antakama ruhijjemiha rabbu antakam ga maana ga tauhid ge timba ekalaange rabbu antakam haqwa uriha takech natmutere wujuda genna eteketi khalqu qurba tadbir qurba eteketi gemme akandat balattawa hingawa hame kene faradaki Allah subhanahu wa ta'ala kama alukan haqwa hame kene faradaki ekalaange kama emmeha furiyam sefulu taka isu fulutake ilaha libodige ma kama ebbes huriha unisifata ekalaange hus tahir wanta kama mi huriha kame
Allah amedu qabul karoige wabil islami deenan adi deene kutuga islam deena meduga ena mani rohin egmane ki islam deenuga onna komme hukumaki e hukumen ge darajaga wajib ge darajaga haram ge darajaga sunnat ge darajaga makruh ge darajaga huddakame ge darajaga e baawale vi gotam ebbes kala nurun terikam neti hituge adi loebba ekuga ene huri qabul kogen ebbes kala i'tirad ene gona ai Allah baawale vi deen wima e deenu ge ver rabbu rohiwadigatun hasil kurum beenukam gawanama ekalange baawale vi deena meduga ene hituga kiriya kureikam uttas rabbu ge loebben ene kadu libene ila russo ene kadu libene ena ge amas hifa behori Allah rohiwadigatun egge ei kimanna ekama karuwe gotu wa muhammadin nabiyyan wa rasula nabiyya adi rasul ekkamuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam ena mani rohifa yai deenuga hukum da daskat dew matta ka farona sahiba ekei ekale faanu geneste risalata geneste huriha khabaret deduko amur kurabbi amur fulata ka kiyaman terive nahi kurabbi emmeha kantata kon durwa rakka terive ekale faanu algumana geneste va gotuga matiga Allah alukam kurumuge emmeha kantata ki algun tartibuko algonmege duniyavi ukhravi huriha kamekka namuna eki nabiyya sallallahu alaihi wasallam kamga ruhi qabul wegen Allah ga rusul libene magu dakkane namuna ki ekale faanu kam qabul koge ekale faanu dekke huriha kamekka hitun rumu daam fashar kam gwanama eirum awum negeni enage maqsad ki Allah rusul hasil man yuti rasula faqad ata Allah rasula kiyaman terige jamiha fayhama kashorun ena Allah kiyaman terige qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni alayhi fan vidal washe tibamihum Allah allo bikurakum gwarma fattabi'uni faytibamihum tiban kale fan tabawash eirum ek natija koba yuhibbukum Allah eirum Allah tibamihum deke dobodi gannawa wa yaghfir lakum dhunubakum tibamihum nattaka tibamihum faapata puswadeba em mabu ekalaanga lobi hodu mattaka rehodigamba magu hasil ko mattaka oin hame keni magaki nabiyya sallallahu alaihi wasallam gerestri maukan qabul ko gen e hodagen ek maccharu qabul wegen e ama sifafikam gwanama ena hagigatu gaves hasil kurum benu mani Allah gurusso idura besja eme kelefan gerestri ebbes kamek algon bendak nuruhun terivegen ekale ifan ko sunnat ka bayan ko fawa ebbes kamek ei algon menna katu kamek kam gavege noa eke ifan ko sunnat ka bayan kore fa hadis masfu ko bayan kora fawa ebbes kamen ei zamana anugule kamek kam ga tawziba anugule kamek kam qabul ko ge noa ebbes kamen ei muddaru kamek kam ga hadi kamek kam ga dasu daraja kamek kam qabul ko ge noa embejja ena ki hagigi islam ekam ga noa نبينا القرآن الله تعالى وحي القرآن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فهم هلا إن كنون كلام فان الرب غندي وحي القرآن كلام ذات فل غندي وحي القرآن لا يؤمنون بهم إمام بكم غانوه إمام بان جيغوتم إمام بكم غانوه حتى يحكموك فيما شجر بينهم إمامهم تريك أرارهم وفدفاوا كنتتكوغا دبسهم وفدي كنتتوغا كذيك فانو حكم بريكوب كذيك فانو فيصلة بريكوب دين كذيك فانو إكمك نيمة ومكا كورب حكم فلكا هيتون روم قبول وحكم فلكا ريميتي كوتوغا تباوة جوم الدان دين تبامهم تريك إبلسميكو إمام بي كمغانوه eb Allah gurussen hodum beenum kam gaanama e furihamen algon men tabawan jeene e waram muhim ko me algon menge hituge edunta algon menge hituge shawgorikam Allah subhanahu wa ta'ala gurussama fussama adima leburu algon men amil lebbes kam wege nuwane algon men huriya kam amas kurun jeeni rabbu tabaraka wa ta'ala gurussama adima mifadain amal ko fimiha emi rabbaki Allah kamaroi emi ke deen ki islam deen kamaroi nabiyya sallallahu alaihi wasallam ke risalatan nabi kamaroi qabul wajh kam gawanama
wajabat lahul jannah ene swarge wajib wechi ei ena furiham ko be swarge wanna sawbata Allah ge russum libu ge uriya sawben ena furiham ko hisab beri ene Allah subhanahu wa taala swarge ge mativeri daraja debban ema lobe izzateri ahum lobe izzateri ukhtum algon men emme boda samalwan je nuktami algon men ge hitu ge eduntaka dekola Allah subhanahu wa taala russum fussum algon men ikhtiyar kurunge ena guna kala e aluge be rabbe mi alage nete ebbis kala amil edume iwa ilahu amurak kurban iradu kurban e amur fale kurbash mela ameri e amur tabawa hitulum kamen nahi kurba afian e nahi ekabes mela ameri roi qabul wegen adi kobato iba ilahu russwa odigimba maga ki mi alaye iba ilahu russwa libeni mi alaya musibat jassam kam koana ekama bes mela ameri wegen adi iba ilahu russwa mela libemote rizquta dati kurban kam koana e dati kan tamol kuram bes mela ameri roi qabul wegen mi alaya meduga iba ilahu nimme mi komme nimme umaka mi ala mi roi qabul wegenne adi e ruhun ei mi ala libe emme lazzata emme aram kum ga mi ala qabul kofi Allah hukum furdaga ruhumuge iturun e ilahu timaya niya kurwa fa niyaya ruhumai e niya ei timaya lazzata arama fonimir kan libe echekam gawu ei waram matwe daraje ei kivegen to Allah subhanahu wa ta'ala e taqdir ga niya kurevuma meduga enega ruhum onna daraje ki e musibaten ekamen ei enen hingama johun libe kamekkam ga gendiu eirum hamekeni ketterika awame kuri filaratu ges kiya fane mi hamekeni ketterika men nune miki ketterika bur adi mati daraje ke ei musibata kekku bur mati daraje ke ei musibaten Allah jesseli di ein ketterium ge lazzat libi ekam ngena ufa kurunge algon bay misal to swan danwa e fila ologa bay bekalun e bekalun ge dare pulugu furana ippema Allah hamdu kofave ei tafatuka meddattu musibat jahunima hamdu kurun Allah ei e musibat gesum libe dharma asaba ummid ko Allah niya kurbi niyaya ene gituge ruhum e minbar ene ge deha god den emlo betisi rahu Allah gurusum ge daraje ki khas daraje eirum enage bawaro enage nafsu ekankama gowa bawaro kantattage mutta e oriha chen ena qurban kuri Allah gurusum hasil kurbatak enage ne ebbes amil edumen bahegges amaleggas kamek kurumugaves nukum kurumugaves enage amil niyetenne hame keni enage maqsade kobat baheg bunyas Allah gurusum hanu huttas Allah gurusum komme kamegge seenaga maqsadena balani kobato mikamegga mikamuga Allah miyala am duri hodi gannawane naga emenege lobi e bina kuri Allah gurusum enege nafrat e bina kurani Allah reward nuganna kame embe jayene kamaga nafrat qur'ane ei aslu hagiyege sharai lobi onanje minganaki em hisabum feshigen den enaga amaluta Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga waram matwari daraja ewawategi daraje kadana meham mewa godaki astu hagegatuga mihage beeru purun pura hamayekani amala kunne enage hituge ikhlas terikamai midennevi ruhum lazzatu natijjiyawo e amalutak eha sawab bodanwane eva madu amalukogge ma fasehain Allah kuttam bevene hituga me ruhum onnakam gowan bay mentiven waragina hewamal quran warragala hewamal quran je uriyanu sennames bay fara bay kankan gama comme soraka fas je tangan suwaru faddata den tihen timanna ngama madam ri heye diden homara mane ki bay me wecche nubunnas comme soraka fas je huddun ara gogge watangat ahemja masallege pole nabiy sallallahu alaihi wasallam ekama karru wadagem fa Allah taala ekama ruswa fa kamek algonna deenu ge hen hukum tak ingum fadein awmane gicciya echchaka algonna ruhanje bedefon nabagoti baikka la kankan algon me ekamek machan aadai fa hurima
එකංකමක terega tiweni den hama e adefa huri kantan ei hama sunnatuge dalilakun sabituwa huri kankam ene nenge ene ekabeke machan aada nuwaka ehen goggebes ehen kankam seburi hama sunnatun sabituwa den hama ehen echchek hama sunnatun sabituwa ehen echchek genesiya me gos misalaka balam algon men aamko namaduga divehin aamko qiyam olani dua istiftah ka wajjah bay me unna wajjawtu nun duaaye gaisman tiden kama kullana tiyen ke bala wajjawtu ei namaduga kyun sunnen echchekkam hama a hadis basfuluga ehen hadis basfuluga ehen duaa das ware devawani kivega to mer ruiwa midi kamunu gosgen teole ei masale dotto algon benna kan e russew hodumuga maqsada gonna mi hai algon balam beenum wani kon kamet beenum wani magigatuga sekalege fan anggawa vechitto yahen vejamassere ne vesmis algon men hama bola vechilla algon men zaman sur 10 ko fe metiva bolallaba algon men nudan echchek wa guni me qualify dima wote echche inkar kurima wote qura mi haga namaz gabunu wana kabunima ei sam perin ei masale ehemme medanone muli islam deenuge huriha hukum fulutta huriha kamaka jede oi qabulwa huriha kamaka jede oi qabulwa algo me nege kantames dangol dini ko to mihe me diiru ekkama ke puna biyam ei diinu ekkametto ena balanje ekamattaka itibar revena suwal kuranje ekam ke ei hama agigatu gaves e buna akam ki nabiya sallallahu alaihi wasallam farah kolu war defa wa kamekkam gawanama ei sam perige odi timanne ke maqsad hadir den timanne eka visichi ubunana ei nabiya sallallahu alaihi wasallam ga risalata deena ena rohivawati Allah russaw ei ena maqsad kam gawati russaw libene hame ke ne magaki deenuga nabiya sallallahu alaihi wasallam meter purwa anga pari kantat kam gawati ne mi maqsad hasil kuram beenu miha ge amalu to war tafatuan waram me nukta me alun te war gina waram alwari war salih war deen merika fenne bebe fulum bes war gina fahara bay kankan deenuga hore bay kankam gwaaka alun men dannawalima war gina fahara geba komme saraka gaduboduwe dahilla uniyam etereen komme skala itur shuuren as komme saraka moonu kuniwe kala hingonu je kala asartaga ehemme Allah galabbe furiyam gotuga hasire no kurena agumana ee agumana duniye gotume senge chei mi agumana mihe goteke lobiwa kom vejja emihe ko lobiwa kommakam ka lobi wanje ee je gole phone ena lobi wa kamen algon men war ruliyade en loba mihe goteke algon war ruliyade nikire to lobwa ide dimawanje uriha kawje dimam barab em nokta ki Allah go russe fusse hodu amas kam ga hada biyam kudi bod emme hakam sena battani Allah subhanahu wa taala russe hasil ei astu hagigi lobige mewai ehme ibn qayyim rahimahullah vidala fawni samaratu ridha Allah ameduga tibaga ruhum ekalaage hukum fulutaga ruhumuge natija ke mewai ki الفرح والسرور بالرب تبارك وتعالى متريوانت الله مدوا ekalaange amedu tibaruhu me ekmane ke ekalaange kandaluwa bayan kuro afawa kudibodu emme akama karum algon men islam iman kamge wa algon men daskuri godaki man nabiya sallallahu alaihi wasallam ekankamage wadagen ha kantette gennu taw daskuri gude nabiya sallallahu alaihi wasallam ekankamage wadagen ha kamek hituge adin teduko kashawrko qabulko tawli bidjanaga algom daskuri barat ekankamage wadagen ha kant ekankamage wadagen me furtaw kamage qur'anage wadagen sahibai adi ekankamage wadagen ne anekkamage kobat nabiya sallallahu alaihi wasallam ge ekgotum bunanya ei ekacchen ei wahi ei qur'anuge wahi ai sunnatun ekayman bayan ko mane hadis ta bayan kurab ei wada genne ya hituge ade teduko adisabunu kashawaru qabul ko embjam wada genha kantatten ei wahi ge zariya egen huriha khabare qur'anum bis hadisum bis huriha farudage huriha wajib tage awumane shariat terege himene huriha kame ei ekam kamagen nabiya sallallahu alaihi wasallam wadagen hakan den egiteren wakikam algo men nuru hijjiyam algo men kamunu gossiyam ek mane ki iman kam ga asasin
asas mi awalgum kassala ekankamagen wadaagenne baykan tatta awalgum kamunu bus ekankama awalgum nuruhe ko jaybul qayyim rahimahullah ta'ala e ruhumuge murad nege mewa ekowad Allah ameduga eenage ruhum otun ei Allah nimme hama komme kamen ei eena hamekani ruhilagen hurmopore ega maccan eena ufakura e ameduge eena hingama je kamekkamuga ebbes ka nafrat terika nurun terika nati eenage hitun ruhum qabul koge e kamaka e hukuma ameduge eena lobi kurun adi e hukumen e ameduga eena ege difaawa enawa aw dekkum adi eya idikolu wanya e idikoluwa farattaka seenage iduga nafratut ei lobi gastu hagige murad em kuri on den nefaden Allah subhanahu wa ta'ala russumuk mawga miha demihurmaki e daraja hasil kurmaki hagigatuga niyata warpada bulifuri kame bere pusun amalu kurmaki iturun enage hinni khalas kurun ege deri menem bima egotak e magu khiyar ko fimiha hamegeni bere pusun gina amal teke kurami he bor medenne niyen ikhlas terive e murad maqsad wajjam ma ava ma kurmagakum Allah russum hasil kuranena ei enage huriha kamen amaz kura magan misrabaki Allah russum hasilun kurun kamuga ena niyegene faat em ibn qayyim rahimahullah idala fawani Allah subhanahu wa ta'ala rohwadigatum hasil kurmattaka e makan hasil kurmattaka enage inniya khalis koge e niyatuga mase kura miha madu amalakum Allah ta'ala alunga tereng adi gina amalu hamegene kura miha ka bore madu amale kura miha ku midenne ikhlas ter niyatuga sob ma macchak foro wage hingadana kamuga bayan kura ibn qayyim rahimahullah idala wani idha a'ta Allahu al-'abda al-qalila min ar-rizqi Allah ala yadibba madu etikola rizqu vitere madu etikolan ena ruhijjikamugaana waradiya al-'abdu an rabbih Allah ena debbi madu etikolan ena ruhijjikamugaana bi annahu a'tahu faqat al-qalil fa inna Allah ta'ala bil muqabil sayarda an al-'abd bil qalil min al-'amal ege muqabiluga ege baduluga Allah e alekkiba madu amalaka reward gannawa ene Allah debbi madu echchaka medu enage rohit ekaman ena ebbe shakwa ennati Allah ge nimbum vima ege macchen ena dobe Allah medu echchakamu gawanama ena pura madu amaluge macchen Allah reward gen ege muqabiluge Allah subhanahu wa ta'ala ene mate dharma debane behesa ya'malu al-abdu a'mal al-qalila ero madu amale ena kurikamu gawene swayadkhulul jannata Allah ena sorugo waddawane ene gituga e ikhlas tarikamai Allah ge hadratuga lobe tikam bodegamba miyaka vugoge niyatuge sob wal jazaa'u min jinsil amal amaluge jazaa wani e amaluge jinsune ya ebbatro ema Allah amaduge ena rohni ena debi niumettaka sena rohni ena jesul musibataka sena rohni ehem vejji yam Allah subhanahu wa ta'ala ena amadu rewadi ganwana enen adi magina amartake nukurum kamu gawi namas amartake midan alunno komme farutan ala waakeno kurin denne me bay beful warak ginafara warak ginan amal takuraf tasbih taka zikr taka echi midal algonam bay fara gusmi bay beful gengula fettaka echi badala fe mi dua mi zikr ki sunnatu sabit wa echi nune mi ga mi bido ibarat ke mi shirku ibarat ke bone bay beful hiplan algon medanna waage ki hama ek nadi ginan ke kas kamakuna kiya it lagalo swan tibaga maqsad ki Allah russum hasil kurun kam gawanama ekaleche kiyenje nidaddo ehmima e maqsad hasil kurun beenum miha kashor qur'an tibanna mikiya zikr tibanna mikura amal as hagigatuga Allah russum wengeche tamadunu tantar paad paad eche ibage as algon mengadi ki kas kamakuna kashor wanje Allah russum eche tos ekashor wani kongodo ekalang russum echetto amna kasharwani sunnatun echke dalil libenya enuni fetto temgena le mudas mitafar ki mihawarwane kiyawarak bay duata ka zikr tan ebore kiyafiam hadiyas rasul be kon libe sawab hadiyas nabi be kon libe sawab edu kiyafiam marnu wachi e muharram ho furdamadu kiyafiam e harogena marnu wachi ebole kiyabot sawab ekami sunnatun sabit wachi senu ena ha wachi ekam ever marangala no tadi kobata huddesh nuwan enesam berumani kongamet berumani Allah russam ekam agon midana ti dani mul gos kon
ඒනග රුස්සම් හොද මක්සදකම ගවනම ඒන කර අමලාගදුගස් බලංචෙමි අල්ලාහ් රුස්සා වඩිගේ මාමලතු ඒගේනි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් සුන්නතු එකම ෆෙන්නවති ආගමෙන් මේ වර මුහිම්මකම් එහෙම ලොබ දිසිතරව දෙවන නුක්තයකි ආගොන් මෙන් සමාලවංචේ දෙවන නුක්තයකි අල්ලාහ් තාලා රුස්සම් හාසිල් වෙගේ එකතුක දෙක්කි වට්ටක ආගොන් මෙන් කෙත්තරියු කුරුමස් ඉෂාරා ඉෂාරා කර කෙත්තරියු ඒගේ තින් බෑග ඉල්වර කෙත්තරික මානුපුරවා තින් බාවත කෙත්තරිගේ අල්ලාහ් වාජිබ් කරේ වාජිබ් තෝ මතේගා කෙත්තරියු එග්මානකේ වාජිබ් තම මති දෙමිහු දීනි වාජිබ් තම අදා කරම ගියා පසේක මනොන් දොත්ත අර කෙත්තරියුගේ බයිෆාර මියා නමාදු කඩ ජේරබේ බලිවේ ගෙන්දුක ඇඩ්මිට් කොෆස් ICU ጋ අසබ ලා කඩුකද දෝනි කොටස් නමාදු කරන් තීදන් බෑවර තක්ලීෆ් තබ්බාර ඉතබ්බාර උදගොතගේ හුට්ට නමාදු කඩ යාස්ම වෙච්චේ එම්ජම් ඒ වාජිබුගා දෙමි හොරුමුගේ කෙත්තරික ආගම ඉක්තියාර කරන්නේ හැමෙම අල්ලාහ් හරාම් කරපේ කන්දත්ත නොකො නෆ්සු හිවාට්ටාගෙන් දෙමි හොරුමුගේ කෙත්තරික බයිෆාර බයි බබුත ගෑම අල්ගොන් මෙන් kurin denne me miyenga jawabu sama qura hibwani ham bona hibwani jadalus qura hibwani echi bunela hibwani echi leela hibwani ham ene be saguna sechi kiyene agumanna kodala ge nimuniye dos dubbadar me agumanna sam kiyane echi hunnane kiyene kiyene ekam ene suwale dufat danaka allah rewadi karnawa bawa me ame enaka nafsu go goy ekam rabbugo russe hodu me jam eba jehena eno ba kan tabu nafsu me atiri kor nafsu no ba kamaka gowa hero bes ඒකන්තතක මෙයා මෑතිරිවේ කෙත්තිරිවේ නෆ්සි පාට්ටක බජේ ඒරු අල්ලාහ්ගේ රුස්සම අෆුස්සගේ හැමයා එකක කෙත්තරිකන් මුසීබාත්තකුන් කෙත්තරි උඹස් අල්ලාහ් ජස්සවා තෆාත් බලිමඩුකම මුදලරා දරින්නරා දෙනුඹස් තෆාත් කංකමුගා යේ මුසීබාත්තක එන කෙත්තරිවගේ අල්ලාහ් රුස්සම අෆුස්සම හාසිලකෝ මේගතුක දෙමි හොරමු වරපොඩසෝ අලගොන් මෙන් කොලින් දෙන්නේ පදෙන් ඊයගේ ෆිලා වගොන් දෙන්නේ මීයක වරපොඩ මකාමත් දීපිය මගාම ඉෆාට්ට එන මසේ කුරා එනෝ අලගොන් මෙන් තෙරේක මිසාලක අලගොන් මෙන්ගේ වෙරියක හොන්න මියා ඔෆීහුගේ වෙරියක හොන්න මියා මුනි අවමන්ට මච්චේ ඉතිපුර ගලාවතක ගානොනතක මිවරියාච්චෙක් එකම සුන පොඩ කෙත්තරි වන්දේ නෝන එනෝ බයි දොස්තෝක අලගොන් මෙන් ඔෆීහෙන් මෙන් අරිජ්ජා රේදෝ ඔෆීහෙන් ගන්නරුක බයි දොස්තෝ වාරේක සන්නගේ බජි එනෝ අනෙබ්බාදස් වරත් තකුලීෆ් වණ්ඩක බජි එකම කොම එබ ඒ හුරියා තක්ලීෆක උඳබලක එක්ක සාගොන් මගේ බාන්නන් ජේවා උදකි නාන්නන්න හාසිරි වරන් හඩිවන් අලගොන් මෙන්ගේ මේ වසීෆා කුරියන බර හාසිරි බල අල්දි එනු මුස්තෆාත් කන්තත්ක බල අලගොන් දිරිලුම අගොල මුරිම් ජම් ඒ හුරියා කමක කෙත්තරි වෙගෙන් අලගොන් මෙ මිහිපාට එහෙම බයිෆාර ගේගා අලගොන් මෙන්ගේ අඹින්නා දරින්නා අලගොන් මෙන් වශයෙන් මුල අකුන්නා බෑවර මිස්මි උඳබුද කෙත්තරි වෙගෙන් අලගොන් මෙ උලනි එම්බිජම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අගමන ජස්සා කන්ත කෙත්තරිව මා අවලා කම්බඩෝගේ ඒ කෙත්තරිකම සවබම් අල්ලාහ් තාලා හදරතුග අලගොන් මෙන්න මතුවේ දරජයයි මකානතු හාසිල් වෙගෙන්ද කුරිම සවුන් ෆාහක ෆානි මූසා අලයිහිස්සලාම් ගවාක බල්ලා එකදෙක් ෆාන කවමුගේ මිහුන් නායකම් අල්ලාහ් බද්දර කර කලං මීකාත අවම අල්ලාහ් දවවද් දෙවීම එකදෙක් ෆාන කවමුගේ මිහුන් නායක වඩාගම් ෆෙමියුන් බාදිබ්බාව ෆුර්තා මූසා ගෆාන වඩා ගන්න වඩාගති අල්ලාහ් තාලා ස්වාර කරන කීවෙකන්ත කුරින්ති වඩාගති එහෙම කුරි එකේවන කීගත විදාලෝ වා අජිල්තු ඉලයික රබ්බි ලිතරදා තිමන්න ඒ මකාම හාසිල් කරමට්ටක තිමන්න අවස් එහෙම වෙනර කුරිග අවහම්මියේ ඉබයිලා රුස්සාතෝ තිමන්න දෙතේ එහෙම ඒ කෙත්තරිවකින් හේවකමක දෙමිහුර ඒක කුරියර අදියු ඒ මකාම හාසිල් කරමට්ටක ඒන ගෙහිනි කංගම් කුර්බාන් කරුන් එයි අගියතෝ කෙත්තරිකම ඒරුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා රුස්සෝමයි ෆුස්සෝ ලිබේ අව මේක තෙරේ ගාවල් මේ අල්ලාහ් රුස්සෝම හොදුමට්ටක ඒ රුස්සෝමග දෙමිතු මට්ටක අල්ලාහ් එකලාංගේ රුස්සෝම ගුලිපුරි ෆරාත්ත වරුමස් වරපොයි මිසාලක නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරා බස්වලයි රියදා රබ්බි ෆී රියදා වාලිදයිනි අල්ලාහ් ගරුහු වණි මෑම්බෆෑංග රුහම ගුලිෆි ඒ මාල්ගොන් මෙ අල්ලාහ් රුස්සෝමග දෙමි හොන්න බේන වෙච්චම ආගොන බලංග බජේ ඒ ෆරාත්තකේ ගරුහම අල්ලාහ් රුස්සෝම ගුලිෆා ෆරාත්තන් අලගොමන්නාම දුරහිගන්තෝ තිබි වර මුහිම් නුක්තයි අල්ලාහ් එකලාංග zaat ෆලෝ රුස්සෝම ෆුස්සෝ ගුලුවා ෆෙබුරි ඉන්සානුගේ තරේ බයි මීහුන්ගේ රුහම ෆු මෙග්මානේ කි අලගොන් මෙන් කරන්ජේ හේවකම ගේ මෑම්බෆෑන් ඉස්සාන්තරිය ඉස්සාන්තරිය වෙච්ච මෑම්බෆෑන් අලගොන්නාම දුරහෙන ඒ රුහුගේ නතිජාති අල්ලාහ් අලගොමන රුස්සෝ එහෙම අලගොන් මෙන් සුවාල කරන්ගේ බජේ මියදු
අල්ලාහගේ රුස්සෙන් හෝදුන්ගේ මක්සදකම ගවානම අලගොන්නගේ මෑම්බ ෆෑන් අලගොන්නම දුරහිගෙන්තෝ තිබි රිදුල්ලාහි ෆී රිදා රබ් අල්ලාහගේ රුස්සෙන් වනි මෑම්බ ෆෑන් රුමුගේ වසඛතු රබ්බි ෆී සඛතිල් වාලිද් රිදා රබ්බි ෆී රිදල් වාලිද් ඉතාග වාලිද් වා කැසදි බප්පගේ වාගේ නස්සුකන් ආසද එන්නමස් නොක්තාකි හැමකෙන බප්පා එන්නෝ ඒ මෑම්බ ෆෑන් හැමෙම අනෙක් කොළ මොති අල්ලාහගේ නුරුස්සෙන් එකලාගේ කෝෆාවනි මෑම්බ ෆෑන්ගේ නුරුහු මුතරේ hem algon men emi honna madu muamala pura gotoku member fan nurhi mati bennege natija ekobat allah algon na madu ga urihi wodi nogembun e member fan russafu maddande e waram muhim nuktai algon men na ekon muamala ekon algon geduro diriwula munda algon ge member fan ga ruhum libifato nunto ei algon kasuru kuranje rabbu russam hodwat ekam mana no faragas member fan nubakama ka amur kuri wadu bakanta kurashike ennu nuktai algon men honna ihsan karo helkon hitu mora maqsad ekobad rabbuge russum awma liwmat em ei kaswar kuranjechin allah subhanahu wa taala russum hasil kurmattaka russum demiti umattaka mam bafang algon nama duruhum emvima balla algon mege nafsuge bayfara baykara shakwata bayfara huttas e mam bafang adime etchi guna hibbies baykara hingamonuje kantata adi kurias algon men hituga e mam bafang ruhum hasil kuranje evure bodu evre matwari farate ge russum maqsad otima mikolun etchi guna kan nokare ekolun allah nuruswa manat ei ehim agum hamekene mem fan dekem bi ki timanna men kurmati ga mitibi insanum bayke me hisabe kan nimuni genu ege natija ma gos matwari wanta kalang agum nama reward nogotum ge wasilata ka begenga bade agum mem fan muamala korago em waram muhim nokta ei e ruhum ga devitu mutta hame ay ko ge nokta Nabi sallallahu alaihi wasallam diskurafani inna Allah la yarda 'anil 'abdi Allah alamatu rihwadi gannawe an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha eda ka etikologo maccan Allah hamdu kur aw yashtaba shurbata fayahmaduhu 'alayha dina bo echcheki maccan Allah hamdu kur em algonne ka echche debba piyam Allah kaande bani e kaam fashar algon bismillah nimma Allah hamdu kur Allah rihwadi ganna ecche bokam gawadam allah ismu fulum fashaba nimma allah hamdu kurum allah rewadi ganna me mekala ruswa awadigen ba kama bayan kurabba fawa amalutaka algonna rohi qabulun ei agiyutuga waram me nukta ela ruswa awadigen ba alum gotuga demetu matta tabe disite abon awon fida nimma dani rohi wadigatun ekala ruswa awadigatun ei emme matveri niyumate algon me filalo ferungena stendevin ei shuruge allah debba niyumettakabre ma bod niyumetege russewma emeti qur'an allah subhanahu wa ta'ala wahi qur'afuni wa'ada allahu almu'minina walmu'minat allahu mu'minu fi rihnun nay mu'min anghonna wa'udu qurabwa fewani jannatin surgat tajri min tahtiha al-anhar etantanga dashum finkorta hingai gaun galuge korta kai mamuige korta kai kiruge korta kai tentanga dashum korta hinga honna tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha etantanga daiman demiti begotu tin hatardo tibefa nere gotu ganno daim emme bodu hingama juma ki minimum de mahrum nuwana kan timanna sorge gem bodu endiume khalidina fiha wa masakin tayyiba adi hingama jeygen wa diriulu ebbeskara kambodu men has kame fikure khiyalen naannane duhapus marek maruge sakarate musibate bayye tanegga rihumen ebbeskala undagulege vishnume sikuni ebbes duha kolumus narana hifse hadirulu riveti vekemwa gedorai ganurta etang allah taala baba suwaruge fi jannati adne kiyunu mativeri suwaruge tawga waridwan balla miuriya achbayan kuraf etanta gedarum korta hingenga on suwaruge tak hifse tanawas divirulu mai divetegam wa gedorai ganduwartaka ai goriya achchegwa bayan kurabba materegam wa suwaruge bayan kurawa den allah bayan kore gojit waridwanum min allah akbar allah hadratum wa rusam evre bodwegen be sawabu evre bodwegen be dharma got evre bodwegen be niyamoto got ehma suwaruge matvere niyamatta midennevi korutaka ganduwartaka goriya achchegavure emme matveri bodu niyamatege koba waridwanum min allah akbar allah hadratum tibami unna meduga rohiwodigem fime kalang angawa miyaffu duwa question tibami unna meduga timang ila kofa wodi nugannaaname
ඒරුම් ඉන්සානු නම් ඉහ්සාස් කරවණිය අලගොමන දෙපා නියමතෝක අදි ඉතුරු අලගොන් මෙන්න මේතුගා රබ්බු රිහුවඩිගෙන් වාක ලෝභය වඩිගන්නවා බලතකුණා ඒ ඉහ්සාසයි මා මත්වරි ලස්සත එක්කමුගා සූරුගේ ගහුල්වරින් ඉහ්සාස් කුරාන ඒ නියමතකවර රබ්බු එබෑම උන්නා රිහුවඩිගෙන් ෆිකමුගේ ඉහ්සාස් එහෙම රිද්වාන මින අල්ලාහි අක්බර් අල්ලාහ්ගේ හදරතුන් වා රුස්සුම් මා බොඩුවගෙන් වේ ذلك هو الفوز العظيم බොඩුවගෙන් වා කාමියාබකි එයි අල්ලාහ් තාලා අල්ලාහ් helobadistere ko awmen filalu ko khulasa ki Allah rodigem ba amala ka ahme diumaki fasih ekawaka veda ekamke russa odigem ba daraja ga demi horun ei algon barapoda samaluwan jedika me daraja algon dabweki inga dane me ekala russa odigem ba halatu ga algon me muamala qur'anu ge mi filalu ga algon me ni bayan ko din anproviya kureng afta ituru an afta ga awmen henne filalu devene henne algon men filawal onda duwe be jam hama me arus angale wat diwe pon angale wen Allah subhanahu wa ta'ala almenna hew jaza minbar qurba kalam rusul mawta qurba shahada subhanaka Allah bihamdik shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakum Allah khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh